Maloi lau mali a ho e ki mo lele e tonga ko toa pe fia ke talitali lele ki mo tolu ki o mo unia ngongo mo le te o tonga uloa ki mo waka e mafo ki televisioni tonga ki he hoani. Baka i ki ngahi ulo i o ngongo. Moko i ne afio ki ngi tupu wono ki ne tata ke ma i moa langa funua ko i pali tua o whatau mua ki he whanofnofo to fi a fo o no kainga ni wisia e whatamaki i Samoali. Toka waki eni i he taoni ko le ko te putungai polisi kai whenga taona kita. Pea tata moi ha ai whiawhia i kainga o ngoni wā i he na sio tonu he waka ai whaigei na whenga i he taon kuasi. O ku te epe me ngahi ngongo ke ana yangi whakatahi me tawakai ki he whamimitahi malae o e sipoti pe he whoki ki he tuunga o ea. Ko e wakai lewa eni ki he whaiki ki me ka taha Pacific Timber and Hardware. E he matafi ai fuuloa o i whainga ta aku tau tuu ko tonga peo ngāwe. He koe ho tau whanua mo i tupu a ngā ko koe pe mua o te tau o ngoi ho tau api. Koe whakakaukau ia ko ki anki he tamatu i tupu wono e ne mā i moa langa whanua o whakatau mua ki he whanofnofo fo o e ngahi kolo me ngahi motu ne nawe sia mi he pea kula o i ahatahani maa Samoali. Koe mā i moa koe ni o whakahuafa ia koe pale tua. Na i he ofisi palasia wahi whanua tūpola o ne o mai e whaikiki o i taranoa ko ia. Ko e mā i moani whatau mua ia ke whanofnofo fo o e kainga ne a whio i ka noku polu pe he ki mango hapai. Ke uhi ko e wesia e whatamak whaina tula e atanima o Samoali o whapapau i me ngahi ripo te kau saini sio ki ke te whiunga ai koloni mo motuni ke no fo i eha kakai o whatatau ki hono fotunga whasio ka lafi. I he erepehe ku hiki ai a kanoku polo ki matatoa pea mango haapai ki ta anga ewa. Pea koe maa i moa ko eni ne a whio whatau mu ai a ki whakotu ufo ou o iongo koloni o hange koe whamantala e ki talawhikau e ne a whio ko mo sese wakasiwola e whataha me kau whai ngongo he pongpongi o e ahoni. Koe ki kolo koe ni fo ou whengai ke mau kātou pe u component o ha kolo. E ai hono mawanga huila, mawanga vai, koe hala, koe community te nau nofo koe ai e holo ke nau ngāi aki. E wheitu ke whai a lotu, e wheitu ke whai a whanki business i iki, pea pehe whake u nofo a ngā whalukfua. Koe kolofo ogo eni makanok polu i matatoa i he e kaia e mimei tolungo fulu ai e tak pole e tolungo fulu ai ngāhi whamiri o whafufua ke whamiri e onongo fulu. Koe ngāhi whale no whaanga fo ou lewa e langa e i he taha whamiliona no mahu inga whapaanga ka e paanga e tate smale taha miliona e holo whakolo ki hao ki ai toko tolungi au. Koe mawanga vai lewa mo i uhilau whinga ake e ne a whio mo i pule anga ki ono fotu e vai mo i uhilau e koloni whataha mo i hala pule anga i ki lahi ake ia he anga mahini aia e mita e hongo fulu hono whalahi. Koe maa i moa pale tua whapaanga ia e tokoni me tua o hange koe whamala ala ai e ki talawhikau e ne a whio mo se se wakasiwola. Lahi e whongo kong ma whaike e kumpanga. Ai whaifu e whenga paanga me mōri mo u kupu kehekepe. O koe aipe mo e utona kua slawa o whai whatala noa ka nau tōna. Teke mahino nau pekhaha commitment ia a tokotaha he daimini. Nau ke itari kātoa pe ke finalize for design pe nau toki o mai rewa. Ka kulahi e umea keke. O koe kei ke hue nia i he budget koe office palasi. O kulere pe ni i tua e mai mua pea e na awhiwhio. Ai ngāwe koe ni. Koe taimi koe e manage e koe e paanga koe ia. E mei tatau pea me whaunga koe whaia koe he pure anga mo umea koe ia. Ka koe netu e koe taimi ni koe u whenga paanga, koe u kupu kehe pea ko nau whai koe e whenga paanga o tānaki koe ki he mea koe ni. O koe ke te aha extra ia he budgeti, ke pehe ke o mai i he budget koe office palasi. Aku tu tawa taina pe e ngā ue koe ni. Kai ke heko polo kalama ngā iki matatoa ke hiki fo o mai kia ia kanuk polu o kwhafofua ke tau kakatu e taha mo e konga. Lolotonga ko ia koe kai ngā mango ni whapapau e pēmi he sekilitali ni awhio seo ne fifita koe ngāwe te tau o whahoko ki kai ngā o mango ai e ko kamata ngāwe ki ta anga ewa ki hono whakanofo ki nau tolu. I he ene pehe ko amana ke hiki atuai ai kai ngā mango ki ewa whafofua ke maina katuu o kamata i ngahi no whaanga whataimi ka e walewa ke kakato e ngāwe ki hono langa fo ou
hona o ngahi no whaanga. Mai o ngonga le te om televison tonga kua wahi whanua tū pola. O kurota whākea ki whare maha ki vai o lai mata pule mi wawao tupu mihi ene whenga taona kita. Ko e mata pule ni o kuta o whātaha mi utunga ki wawao. Ko no whapapau eni e he toka ni komisiona polisi te vita vai lea ki hangongo a le te omo televisione tonga. Pehe vai lea na e whenga taona kita e mata pule ni i he whiawhi koia a whai te ko o si. Pea whawholafa wawe mai ki tonga tapuni i he aho sāpate ke hike tuunga whatu tā maki ne iai ene mo ui. Ko wa fa ke to ngawe ba fa ne ko ngawe mo ngai ku ta wa ki he ngai pa palema fa so siare o wa ke ngai ku o pe o ko ni una fa ka ke fen ki to no ui ko ya ku lo ko ta na kita ya ni o ko ko sia fa ta mai ai ma inga ai sio ki so longa ki ka o ke ya ha tokanga whawhanua i kaweina koe ni. Ke kai ki nga whataha pe ki ano whairo ki nga kou, pai ha sio ki tawhaki toko nia whakae loto ke pe ki toko nia whakae tamai. O mātunga he ngai kua parema ki hike, ku waawai ki ngai tōnga, ku whai tūtōni ani e au ki ngai tōnga pe. O gut egi ke mao he kau polisi mga tuunga na e whenga taona ki tai e mata puleni. Kei kehe o ku whamawhai e vai lea mau inga ki kakai e whunua ke nau toi whakakau kautu o ua ki he nau mo ui. He koe mo ui o ku taha pe pia i kai ki ngā tai ka kona osileko ti i he tauni e tokoa koe whenga taona ki ta. Na e whamoni a rea pāua e potu ngā whiwhatau aki mo i langa whakalaraka whakinomika me skeritani ki ngā whiwhata anga i ngā whanua e Pasifiki pe PIFS. Whikau aki ene mo i ngāwe ki hono teke whakaralaka koe e tau ki ngāwe i whiwhatau aki i he Pasifiki. Koe e whai ki koe taranoa koe ia mo senorita tu i vai. Ko hiri eni ai kamata ngāwe ane awhi toko tā whale i oku ngāwe ki he Pasifiki, aia ko Stephen Musupaya, mai ngahi potu ngāwe whiwhatau aki mo langa whakalakalaka. Oku tau mua ai lalanga ai vā ngāwe ko eni, ke toko nia ngahi whanua e Pasifiki ke hiki hake tuunga whiwhatau aki e Pasifiki mo tua pure anga. O kāwai e whiema o ke whakaivia e tuunga o ia ngahi ngāwe whikau aki mo i teknolosia mo i ngahi kupu whilawe i. I he ene pehe koe polo kalamani e tokoni ki hono whapapau e malawa i ngahi whanua o kau ke ato ngani o whakakato e no ngahi whiema o i ngahi alea pau, hange koe alea pau whaka ekonomika. Pehe ki whotutu palani ngau e Pasifiki o iloka Pacific Aid for Trade Strategy, wanoa wani maa. Ko taha whuke ai ngau e a Musupaya ka koe toko taha matao tau i he ngau e whiwhatau aki, kono toko nia ngahi whanua. Ke nawa usia ngahi monu o kumalawa ke nau mau, o kau ke e toko nii ke nau kau ke ngahi alea paulalahi mo ngahi whanua tu umaaria o mamani. Pehe whoki kono whapapau i e malawa o tau hi ngahi alea pau e whakahoko. Lolo tonga nina e pehe pule lahi potu ngā whewhakatau aki mo langa whakalakalaka whaka-ekonomika tista koe ni tui halamaka o ku hounga ai whengawe aki mo toko taha whale i ko eni, ko hui koe ngawe mahu inga o whakahoko e pule anga ke Pasifiki. Tau te whito ki ono whau hangahi whenga maari ngawe ke kakai. Whotutu hangahi palani ke investment ni, toko nia masiva mo i ngawe whaka-ekonomika he whanua. Mai ngonga le tio me televisione tonga, ko Ausnorita tui vai. O ku iei tokanga ai potungai polisi ke hike kamata ki toi hāmai ngahi makoko i he vāko i ngahi kolisi i nuku alofa. Ke hiri pe eni ai uraki wike pe me he whotu kotoa i ngahi ako anga kolisi me he whomutaha ki he fitu. Ke hiri eni ai toi makoko e whanau wako me he kolisi tonga me kolisi kotupou i he whiawhi whalaite o e wike ko si. Vai whanua tū pola mo e whaikiki o e taranoa ko ia. I hono whai ke eke o e tokoni komisiona polisi te vita vai lea. O ku te eki ke nao mao e tupuanga nei hoko ai e makuku koe ni, ka nei hoko eni he halama te alona he tau mua e peako malunga to ngā whawhawhua ke tei miono e whiawhi whalai te. Ko e toka ngaka i uhia ku kei whainga e potungai mo ui me potungai polisi, ke whaasisi e mawhola e kau tahi wahi ngai tuku i kolota o te whito eni ki ngai kolisi, i he mahino ko whokotoa ai ako kilo kiako. O ku hoko ate whātotoa e putunga ue, e tupuanga o e pauparema koe ni, e pai ai ke ngā raki ka mo e pamamawhai he ngā whangani, i he whonga, i whakangata he mawe taha, i tainga tau, kua nihi,
o nau kaunga ki ano kamatai ai palparema ko ni o pau ki nau peanga ngai ka mo ponga lao o hui ka ki tari e ngawe ki hoko atu ai nga tonga ko ni o more e tawatai na mau ai mau ruta mo merino ko e o busi ai ka hau ia va nau ya makehe ni ai o kuita ki toko ni ki tau whenga ko ni ki kwasi ai mafola ma goi ke venga na tola o makuku peni o hoko ai contact malawa ke mafola mi apiako ki apiako o fatukanga ia mawe ni na tol na wako o kuna ke loto aki mo fatamu ke mahapa na ko parema ko ni o pau ke na fianga ngai ga mo lao I he NPH ku tapowa e potungai polisi ki ngahi matua tai whanau. Ke whapapau I o kunau AWP nau whanau mi apia ko he tuku ai ako, pe ai te fie mau ke te whaiha whanonga whatokolahi holoha whanau ako kolisi I loto nuka lofa. Kai ke he koe makuku I he whiawhi whalai te wike ko o sine pawai ke whanonga ko toa e whanau ako e kolisi ko tupoun he halama te alona, ki he aptanga polisi nuku alo whao tok AWP ki nau tolumi ai honau ngahi api, tupu pe me he vave ai po uli me fie mau ke whapapau I o kunau hao mo malu. Mai ngongo ai le te om televison tonga ko a waiwhanua tō pola. O ku te ulahi potu ngā e taki mamata mo I wholau ewe ewa ki wike hei lala ko ia e taoni wanoa wawa, ai ka mata I katoa ngani I aho tolu o siulai. Ke wike katoa ngani o whotu utu uia he potu ngā we ke whailonga I aki he aho aloi ai ni awhio kingi tupo wano. Senori tatu I vai mo e whaiki ke taranoa ko ia. Ko e polokalama ko e niwa ngā maheni pia ke whakahoko I he tau kotoa, ka koe uhi nei kai ke te whakahoko, koe hui ke ngahi whataputapu I COVID tahi wā. I whamatana tale kita wā una toka ngai kine mātanga whakahistoria Anthony Koka, o ku kamata e polokalamani I he wike uluaki o siulai, pea kua os whotu utu e he potungai tak mamata me whalau ewe ewa ai polokalama ki he aho takitaha. Ai koe pokama ko niu koe whatataha I beia ai ngai whamiri, kai whatewhito in ke wainga koe mai longai whanau, pea koe pokama ngā maheni beia I he wike hei lala kou whakahoko ngai katoanga pe ai potungai tak mamata koe siofi pe ai whamiri mo nau iaha pokama ke nau whakatataha ia I lotonga ai tau wike katoanga koe ni. E taim tatau koe o whakako ai pe mo ai pokama koe floaty ai au ku whari aria o whatamua ki ngahi kawenga koe ni. Ai koe uluaki koe ngahi businessi ai tau taha pe koe kautaha. Koe ua koe talatu whaholo. Ai au whemau pe ke teu pe floaty ki he anga whakatonga. Koe tolu koe whari aria me ngahi ponga whakapureanga. Ai koe ngahi kongalalahi e tolu o malawa koe ke moule sita mai gai ke pokama floaty koe ni o katoanga koe ni wafe wowa. Lolotonga ini ku kau ke sektor tak mamata I he wesia lahi e ngahi tātāpu ne kau awhunua, pea te mateu lahi e potunga we ki hataimi e whakaawa e whewholau aki ki tua pureanga. Pe he pule lahi potunga tak mamata sione moala mafi o ku whaitokanga makehe ke bisnisi mamata tofua a, ka hui kotonga ni pe ngai whunua e Pasifiki o ngā whakahoko lahi mamata tofua a. Tau te white ko hana whakaatake he kakai muri, ke nau lava mai o mamata e tofua a, pea koe tahaya ma o ngā pangalelei ai whunua. Ko tonga ni pe ngai whunua Pasifiki o wai industry pehe. Ko ngai whunua ke he Pasifiki o tātātahi na wasega tau whita Cook Island mo fisi. Kau kai ke lahi whi ungai ke lava ke nau hanga ui ko industry, pe nau lava hoko ka ke nau lava whakamāketi o whakapapau e hau e iai tofu a he taim tata. Ko no usila pe he whitu ko Kaikoura, ka ko no usila ko bypass pe ko hui ko nau hau me he Southern Hemisphere pe ke me he pole ko e South Pole pe ko pole whakatonga. O nau orhan ko I ki tonga ni pe nau fōu mai ai I Kaikoura. Ai ko whitu e Nusila pa pe he nau orhan ki o au ki he tawhaki ko o Brisbane ki he ai tofua. Ka koe lahi tahau nau mai ki tonga ni. Mahalo ko ngahi whabatara whakasai niski ai, ko koe ne whekau ak mai mawhana o ea, pe ma ngahi wheitu mawhana. He koe huwhangai whakatapu ko wheitu e nuku nau mai o whaele I ai tofua. Pe koe ne hiri ko ia ngai mahina tolu pe wha, pe nau toi whokilewa ke pore.
Ai mahu inga bila industri ko ni kitongan. Mahu inga pito ya ko hi ko tokangan ki na ngai fatak mamata para ngatai ka ko I mawanga pa ngai fonua. O ku kamata foke taimi whakaata ma mata tofua I siulai ki o ka topa. Mai ngonga le tio me televisione tonga ko asnorita tu vai. Ko e fia ka ko fia I kainga o ngoniwa I he whaiwhaiange kua hoko e visone mo wha anaua na nau nofo ta tali mo amanaki kia I ngahi ta ulahi. Ko hiri eni ahono noo I he wafuwuna e waka fo o ma e ngoniwa I a whalai te wiki ko si hiri aene folau pe whai folau nga tonu mai me sia pani ki to ngani I he aho e taha wha. Ko e waka ko I nio kumita e whitu ni maha no loloa, pea mita lewa e hongo fulu po I ni walu hono maa kupu. I he whamatala ko tuku mai me sekeritani e komiti waka o yongo niwa o Fasmiki, ko e waka ko I nio whakafuafua ko I kau pāsese wangi au tupu te nau lava ke wholau I he wakani, pea kuni lava eia ke uta ai toni e onangi au ni manoa. I e rotonga nia ko te iki ke mahino hatai mi pau ke whailonga iai ai waka fo o koe ni mai kai ngā niwa, kau kei whakaamu e lava I he wikeni o ka lava no le sisita o e waka. Ko e waka fo o koe nia ku whakahoko whatongia ia ma ai ongo niwa o a ua tuai pe ni whai whatongia ki wawa ulahi haapai pehe foki ki e ua. E toki ngawe aki pe waka o ka hiri honhopo ki. Kai kekai waka foki koe ni ne whamonia lea pawai a te sia pani mo tongani I Septema o I tau kōsi, ki no toho mai o silini ki totongi uluaki ake e mahau inga o e waka kai whafulau mai me sia pani. Mahino mi hono whai ke eke koe au smiki me komiti wakani o si totongi kakata e mahau inga o e waka ki mua pe tok whalau mai ki tongani, a ia koe eki wakanga tupo e sao mo ensinia ko tola ki fifita, mo I kau waka mi he malinina nau whafulau mai ai waka o yongo niwa. Nā ne peheka mahau inga o e waka na whi ungaia mo tola Amerika e nima kilu tupu, o I kai lau kiai I ngahi whamole ki ngahi nau malui I he waka. Rotonga nina ni whamalo I ai e ngahi tokoni e kakai o e whunua pehege panke langa whakaraka koe o tonga I ono whawhainga maaliei ai no ki hono totongi wha osi o e waka. I kai ngatai ka na ani whamalo I ai mo I whawhunga no pele malolo koe o ngoniwa no pele fustua, ai nane whaki ai nasi whawhalea lea I he tao ko siko e paanga ni mamano ke tokoni ki he waka. Ko e lortonga nia kutua ke lakanga o e eiki waka mohono kau waka. Pea ku lau mo nu mo lau tāpuaki ai pule ako kau whai ako me whāna wako me ako loto koe ako lo motua I nau kei ta I mali e ngahi tokoni ke he kehe rotonga I kei whaake ake ako anga me ngahi mau me wesia me hake koe pea ku la I aho tānima o Sanuali. Senorita tui vai me whai ki. Pehe pole ako loto ko lo mutu alo se koluka, koe tokoni ko e ni koe ngahi nau wako ki loki ako, a ia koe tokoni a me he to wako ta hiva fitu ni ma, ta hiva vau noa mi Aotearoa no usila. Koe ofisi fo wike ta haha me ai, nothing. Ka koutu e si aunga e ngahi ofa ko ku whaka umai koe, ke ai haki I tesimo haki I sea, ka toe kau whai ako I ngai loki ako koe nei mau, na keke toi ha te pile ai whai ako e sai, tai aunga ko toa mahalo e au mai moia. Pa ko sio pe ku kau mo u puha sanitizer, lolotonga koe nei whai ngata aku tō he whunga whanua I COVID-19, mahalo si tokonia ke whanau, ki te watu koe ako I he wike kahau. And I think koe most of the classrooms koe ni o te ei ke fuu kakato e nau ki ai, ka koe mahu I ngā whoki e tau whanau, Ka kai ke aha nau I loki ako, mo ha tesi, mo ha sia ke nau ngau e aki whakaofa e ako, Ka koutu koe lau, koe ofa koe ni ku whakahoko mai, e kau e tokoni ke whakaloto lahi ke whanau. He koe konga e mau ki ako, na mau mata mai te ke kakato koe nau, na e aipe ki lai whala fo lahi lalo, ka mata e form 2, he taipu na mau ka mata Nā te pehe koloka koe taha eni I he tau whonu I he pole me whingataa ke sektoa ai ako, koe uhine te amane kina e mea nei hoko I Aotahi ma Sanuali, o iko ai ke mau lahi ngai whare ako o ako a ngā. O tu loki ako koe ni tau tuu ai, koe loki ako e tolu, na nau tai anga ko toa. Pea koe ofisi, na ki taha mea ia e au ngai.
ki nau ako ai ka whai ako na store ai ko mau ki computer mo u textbooks ko to ai whanau ako na store ko i he officina ta aunga ko toa pia ki ai lema mo ki wing e taha ako anga i he whaha e taha ne form 1 ta mo e Galasion na ta aunga ka toa pe mo ia ko tui ko aho ko na mau ha o mai ke ni na hanya ni for wasteland maka different sizes o fa fo maka na ke mau la ma tolo hiki da Oscar to mau ki nga to ta ke he mau ki loto atata ko Na e whotu ufoki ako lau tohi me ako lotoroto kolomotua i e tau tahiwa ni mawalo. O ku whafuafua ko e whanau ako e toko tolungi au tupu te nau tai maari e i he toko niko e ni. Mai angonga le tio me televisione tonga ko au sonorita tui vai. Ko e unio ngongo wharotofono apia ki e hawani me panke langa whakaralaka ko ia o tonga TDP. O ku ikaike ke totongi ai revi i ho o vete pe fe ave ak paanga mo panke langa whakalakalaka o tonga. Tatoi wakayangi pehin ki ngahi tarano alalahi oi aho. Moko i ni awhio ki ngi tupo wono ki ni tataki e maa i mua langa whonua ko i pāle toa o whatau mua ki e whakanofunofo to whia whoono kāinga ni Rustia e whatamā ki Sanuani. Toko waki eni e tauni po leko te putungai polisi ko e whenga tauna kita. Pea tatau mo i haa e whia e kāinga o ngoni wahina si o tonu he wakane whaige e nau whenga e tau ko si. Ko e kakatoi pēha mo unio ngongo i he lea whatunga ki e whiawhinu i a whaamuna tāki le leiko toa pēha ngahi ngongoni ki rato whāre ki toa pē. Whaamalo ki tau kei whi au mai, ko liria ni poluteri, ka mo me a.